wo hwe yeti a unse chukrom ahemfie no ana sabia nana no mawie de amamma na amane kwa so ehia se yatum enti wo hwe mati na o te se keke kwa so a yatum ese wo bi so eni ona ma se no ona ma no yidi na ho se wo di se kun afini sa nti mo ne ni nti awe ho na yo bi na yo ma la di bu a ebo frog man ese ya bamu mu de se ba me se besa ebesa abeni ya bu bi o pe de fufu bi si ana ya wo ku ba de ne me famu de ya manage o cham say me trim say akwa na odi nam so wa ha no enye ni je wa ya kenkebi obi a tin kana se obedi akunwa nhie bi ni oni o man nhie ada na ya kan ye hia se mo akire no ukoka obema polisi fo akire sesi ya ye say ye mpena sem wonu mu ye kura se kuruma eno na ya na ha ye ni ntia ma ye mpena sem dia o kasa ohina no commercial efficacy anaso ko ahemfie bia ye fe no ohene yire bichechiame ohene chiame wa ha nti ye no so ye ne bedi kobo na ya bisa no sembi obi bisa se efi se asemi ba ye nyina ye ten penti kwa nyina ye nya obi oben na aduane kasa acha no dalma ori me sei na vero de nyina na nyina buodu na nyina buodu ena ye nya ye ni adepa ye ni kan ura one ne som arikobo ko bia santu kotiko hene se me no gyina ka sei wani tua bi amame na amane akoso amame de yatu no ade na wo kafa ho news o se chasi okay chasi fudi tubi de bia ndi se yatu na enye news ense da mansa yenim se woni obi a na woni na akọ na krana sanse woni na chiame na wo kroma odi waso tutu mu a na wo te se mabunu no ani kromafo no nyina ebo na naso bo se na enyoma we na ekoso ayempe na we na chiame ntina mebusa ho na wo tibi bibisa ankoso one tibi da demonstration di won so enye demonstration as at say utin na bibisa akoso ya no die na man chedan tibi because that committee for no ban ho different kwa na only committee for no dey egino ho ise bi obi gida baby no kana na asem de na nya de am tibi yenim na kwakucho na nanti ache mfie da edu achi de ebi wom me ba ye na afenifa enya za afi kwa ni mu wararuma oba ye no na otesen titirinti kan kabi kakabensem senu sitie ni lifestyle je o obi an ni lifestyle obi an ni de onye kan kabi sa ono e kam so iji on petrol bia so somebody voice obi an wa agbo yin na betu asi bet ma hu bibi sa wo na bra bobu sa ase bia ni titi ele so bobi na wararuma oni ni nam no afutuo o ka bi ma ne fa na obobi tubi afi obodi na chi nipa dibi a me de ma bi be ba ne bi orun so aka so chami se mum ne ye ase me kam de no kan ya ne bi a e atu ba bi na ne ye ko eni afi ye monwa efia ze o na o kasa ohina no nti ensem bi won ma hia pa se busa o hwe sabe ya tumu ya de ekofa we nyina ba ye ene se ahenye a okosi ya ntam koso o ya chiame no ahenye no abra ne yebesi mo wote ho asem nkwa de pante ho asem ba yesi ye no en ho asem koso no tie enebiti but ye be shiru ni ayira mante na o ye konyasofu o ye konyaso ni a bibi se asi a wate se ntam akoso no e de na wo ye de bo an you see what you knew ya to be a saje a really see no no se ka baby a e committee but man it be so man you ma bi se be bisa bibia fa man you ma bi se be bisa bibia fa a yire sam no because wa an ka bibia an che mi se yo kwa kuyi ni de no kure ma yafo hwe me o mo busa chiame ani ni di nkomoyi se ya tu ni hene Duna mkomu a efi
drop nso etu hene ewu na nkromu a uti mutino sei normal also dipa doa asedi tu kwa na omnyira adwere ho owu anu adofo okay edi abadi so obi amisa mi bibie anu odin say anase obi anka bibia fa nkyereme se bia sei na abana o ye ni dey ya di obi anka bibia sa okay abusia ensem ni bi ho no ma me fra no tuma san say ya ka chi no yewura ho mi ndi yewura nim na cha me ni ja ho no mpatoma misa o eze ohini ni ho ohini ni ho o cha me a wo kromu a eze obaka committee ho ana so be yo ho dey me we na nanom say nye da mu de kireja ayi na naso fo ni di bi de me ho bi sai ni nye sebi chiami hunu ye chiami bi sai edi no stem da so ye chiami no okay okay abusia ma unsa comment section ma fo bisa oda so ye chiami na yetu ni hene no obetimi no hene obeba be adwuma ane de new law ohene bia ne de ope enti se ubisa bibisa ane medical ya no e de ma opani madase na nimse de emagu na eni asi abre no yebeti ewura krum na afi so yahwe opani wagina na chiache opani bra no fine amati ayine na me cha de wagina na chiache ma me to na ifia nim so na migina amati ayine they say the obo amati ayine na nyo na ebo oh nyo na ebo emranti ayine ne de sebe na nana odi kan ko ne penso na emranti no de ka se nka me meswai ejo no ne penso oba no nso bo machi se be meswai but one year side and gabe nu omu e feni bia ofu o ye babunu se se yetu ohene dodo na so bo manti ohene se wo ana mo bai ana wutu kro no ye hwe ni mu mabunu na moku mo be hwa makro na koso na minya dum na minti na nani ho a imse mpanimfo ho na me nso bebo ye ho ban akopem tama na me be ya dum a obeyi ohene foforo amaye na wabra na yenya ntu no ani die be pa na mode ma empanifu e kana na ebi ni unit committee members assembly members ana afi so abusuabusuan empanifu ana se bi ebusu be nya minim se sankohini bia nso etie ne na echi a ana se oni wakra na na konfo bi etimi esi na nan ani die be na mode ma wo mu ene mu hwe nim so mu na kro ni ntimpo oh sabi kromu ade se de o kan ehom ye wa Christopher ye wona nanum abosomfo nso a omuta kru yechi but ye wo otiso no me say sa mituwe de metu ni ho se emrante ni e koni nchen e bia sumbi kakra bia me koni nchen committee fo wi entimi de me fu se ye nyina ye one as say ye be hwe kru no ama basa bia nimse na nanum so bebo kru yechi do ewa mo di mate ni be na nabuachi yadom aka papiti ati ewusia se de egusu a edin komo no kromu a ye hwe na ye ni nipa ba ko mienu miensa bi atwetwe komo na ekona abusua a de asem ko pie na asa ma hene nim okoka ntam no ye no mo bedin komo na ya hwe sesei ya topu nim eche ye de wasem se ne so se debi ada ko fiafie mi na mtena dwom de mpani sem tumadie e de bro se de America ka cho no maka cho se mi wachi krom ya hinire akunya na enra se de wuhu bi na na kwakuchire kotoko hene ahon na akunya yin na asimpaboa na abusuafo ni bi wa ha opani yara ma ya tu na kwakuchire yetu no ope ana se eniji aba da bi eniji ma na ode se akunya firi ni sa omoni age ni sisi munam kromu ha sei na kromu asetena ne akeka esitie ese wo bisu eni ona ma se no ona ma no edi na ho se odi se akunya firi sa ntim no ni ti alo ho na yu bi na yu ma edi ho abubu a mo ga ba fi ni bi adada na ni enim se mo ya but asemisi ye bisuani de mamusa wanya akunya ne na kwakuchira kasa the emma no omukwa nfi na nko bi kwa adwuma ndi ba na bete se na asi okay dino ho abubu ante emire na mete so besi o nfi wa ma ya tupu nse mbe jina ho bi ambe hwe de course a ampa so ya tu di wa ha ni di ho abubu ani bi so ayidi
eni se ni perfume a etwa adwadwo se na mo fie ho esitie efie ho ayebo anase aso obi a enya sie awie se na obi anya na de ope obi anya de ope esi alo ho de anya abawe na se esi dade bu a ebo frog man esi ya bemu mu de se ba me se besa ebesa abawe ya bu obi ope de fufu bi se ana na yako menhia ahemfie no na omobo na akọ adu bebre menim se wati bi omba amabebo amane zanse edin a yaka se etu nana mo TV na eno no kre some de charge on the bond na TV and so me fancy bi o me mani ehun de say e dey abon say dey see no why and the dey say me dey me ka say me dey na me hu na say bi a na me tin pani na say yes charge dey abon am bo me na tin me na me dey me na tin ya na ma o me na tin ya na so dey me e na ro na na e bi so ayi bi na bi bi bisa say enyamo ho sem okoye wo me sia kotofie wa bra na achiame etutu na no ase na onya achiame etwetwetwe nipado na sisa na nisum ne ban etie e busu ni nse e bi ana enchemu wo etisa wana meka se me ofa no ni onya ni amo ho bi anche msare ina meka se bi wa me omuhia mi kobidie bi o omuhia ni bi a wo yesa akere ma me de me omuhia me ahimfio ne hedanko me se kunya asem ni ya asem ni hede ni tezi we pa ni e ba we a de dunia ka ahimfio ka me heda enko we ba yi na se e ya aba na ma me ko omuhia no ka asem ta no ko hono ko ti de na se we ba e ya we aba ti na ma ahimfio na ma ko hobi apa ina odin de say e friend Christopher okay nti abusua ya hosem se ohina odi abusua na nim na ebetu nti uwa ha obia se de ebi ma boto ebi musu behire eti de ansa na besi eti abusua yebekọ na de aka echi no eno so ye de baba beso right abusua se de nanuma da muhu wo Popo TV so se penisem jumadi yetena ase na yabe atukrom ahene yire enkonyasem edebra wa da wiase obia ehu bi na progress atukotko hene tufo se twa bio otikra ko ni bia nyoma so otu na chia mi nyenu na ditum ana afensu na nanpi ana afensu na aso fo hene ne mpanifo a ewokro mu aso omomahwe na mamma nya amane kwa aso yenye na kwakuti a ya ho no to akonya no yenye mu so na fe yenja ne kwan kra abusha ewokro mu a ebedi kobo mpanifo ewokro mu nyina onu se siesi hene ana esi akonya ana se bia bu se benya ado udi nyamdaza na se otu nsaye na se yetu ade so a dia mpanifo tachi enti mpanifo du a ye no mbedi komo ne bi so aso se na chikom esitie chikom tensem ekwese obere wadaima mo akwaba eba Popo TV so wadaima se bebere tina omo omunu na akosra mame wadaima odi ni sei Efobo ya wasamwa na se Charles Usuansa obere Charles Usuansa na na kwakuchire chikom diko enra enamba sema obi ye kotoko hene awon to akonya uye kromu ani uye dise okromu a bi nya dise kromu mi kromu ha ya ofi kromu a me mo nya dise sen na wusi hu no mo na mo kromu no na ni je anase mo sen afem aya roho ade amamu ye okromu ade me famu de ye manije ucham say me trim say okwa na ode nam so wa ha no enye nije waye kenkebi obia tin kanase obedi akonya mfie gumi oni o man hi ada na ya kan ye hi asem akire no ukoka obema kusifu akire sesi ya edi se zamre ya otufu abo obra pam na ma ye ndi ye ni dipa na apani otufu pam na ma mu eni se kromu a ahene yire ekwa kranche na ya pam dupu a wo wani adi oroma se na krono efi se krono ne mputu obesi akọ Abunjo de se afi ni ahi ase enti ho de men kan kesi di se mra kwan be ba mo do bi akochi otunfo no aba ene e be start ni ahu kwan be fa na ya Abunjo na ba apani ni bi bia ete okay apani ni se bebu wanya fie pa enti watra ko mu anso ate ufi ko mu haide orama krono na empanifo a ewe krono ho no na mo yemo nyoma sei na makuni etini ekwa ni because
ase ya ba ya tete bi se ko no aso bi am na na kwaku chi bi pa de amena ko basa ni se ne madi mfia bi osunsia na ifiri me ranti bi mo amene empanyifo ni hia e wo mo ko no ye na ye nse ne wo emranti ahine ya me kuntu ni mo amwa yina e ko duro mebi ena otufo kudu arika se ohini onhia begem oni ye hia begem nti de ko ye nse se be hia ye ne ohini no ele hia na odi anu asem ko odi anu asem no odi hu ya sabe odi be ne ye ha ye hukuma bia ye ne ohini ni hia ohima di ye ni hia no ohini na ko bo ohima ma also so ba ye ntie bi ni eno ane abusua na no de mienu anamiensa wa wo ka abusua na no ofremu so ka die bi ne se o ka se bi a ye nye se ne tete wan tie no ka ye no ofre kwa o ofre e di meji aka se abusua na no kra na ka de mienu pe eno no o muchia e ya dia na ye so ya modina ya tso kata e dia mani chia mi no odi ka wi se ya pese ye ni hia because we hini ba ko ni hia himani yesi ni hia ni nyina ye bono a oso won pini oni hia opim mra otunfo apam ana ni hia da ni parodo na ebisa se ase kromu ampanifo no ase nana kwakuchi na kasa kame ase bi mempana asem enti na ebia na ono so mfamu enye na ade no ana se ni sitie ye se ye mpana asem won mu ye kura se kruma eno na ya na ha ye ni ntia ma ye mpana asem yes ye didn't see so no na ne ho ye hi okay wo oba ye no my committee chairman wo kum happy okay na kufu region ni wo panyi bi wa ha no ye director of ye friend director wa no twa na abusa sa wo hwe ye ti a unse chukrom ahimfie no ana sabia nananom awie die amamna na amane kwa so ehia se yatum etu hwe matina o te se keke koso a yatum esanse ye ni di krokum ha ohima so kwa akura ntina hu behia se betu dan nim na ya ken abra akwa asate kotoko hene ebeyi di kro na afen so wayi ahenyere na omoso abehwe so dem open so open yani na wo ka bibi se committee no ho sensem na se committee ni komo no yawa ade committee no ye ni chairman asami mani kromu a ase ensem no ni nyina akudua na nakwakuti so na nakwakuti epenifasi tefeto gokomu a abo bia so ni bi ase sa na dodo na so ka se ni ye ni ni se so mo ka so ni be ji akura wo mpene okay enti committee fo aye tu yi wo mu na no ye wo mo ene na hia ema ye di tu wo mo me ne wo mu hia ye di tu wo mo nim se ensuo no ni tie fi na yi no e wo se wo nya bi na no wo hema kwa akura yi ye pe huibaro ni sofi kura ne ya ye kinyi wo mu a yi ni bi enti wo mo contact no na cheze percentage no ti bi ma wo mo koto so sofi no ne huibaro no o ka te wo mo so wo mo nko toilet no so de no mo kwa diska no no afafo afre nipa ne se o mo ba mo mfa ma wo mo ya mpa wa fasika na ma wo mo beje ze ko de be pa mfa so be ni nyem yeso many time anam unity committee chairman tie fisika ne nsuo sika ne ye de etuto ye nyem bi ha bi ye adwuma also the all place a ono ane kokko diska free toilet ne so kwaji bi free bola so nti ni ya yatuni opani a o krum ha a se bi mabunti ona ase a yesua wo ana mo tu be na mo tu di aboa kronu amakonu so atumpon kronu die ye no se ni wa ha ne yempe ho asem dada se ye pe ho asem a ke bia mo hu ye TV so ana se ka radio nye ne na mo be ye interview so ti ase enti ye de ye nsura chire nyame bebo ye na so ya tena ku ni bo ko abani me da ase